Whaitauina whai upo e walu, whaangata whai upo e sifurumalitasi. A wao o manatu ere o tō manatu, o uala ere o tō uala, o whetalai mai ai ova. A wae pei o na siri o na mawalunga o le langi le lalo langi. O whapea o na siri o na mawalunga o uala i o tō uala. Ma o manatu e siri o tō manatu. A wae pei o na toto ifo le ua mai le kiona mai le langi. Ai le to e fo iatu iai. Ai pe tai e whasusuina ai le lau ele. Ma fua mai ai. Ma tutongo mai ai. E tupu mai ai saito le lulu. Saito ma me ai i le ua ai. E whapea fo i lau upu. E alu atu ai lo ngutu. E le fo i mai fua i a te au. Ai pe tai e whaia le mea u te loto i ai. E manuia fo'i i le mea o te awina atu i ai. My thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that he may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Hallelujah. Whalong so'o tātou i nei whaitau. Si so'o e tele o le au whailaunga, ma tele o le au whaitau tuspa ia. Au nei whaitau o lo whapeona manino ai, le mawalunga ma le siri ese o le ese senga o le atua, ma le tangata na ia whaia. Ese senga i lona poto, ese senga i ana fuafuanga, e se senga i me manawa i le eise me tutusa i le tangata ma le atua. O le whawhita au li tele lea i ei nei le lalolangi, i to tonu o le kalesia. O whapea o na ola ina le olanga e tusa, ma manatu o i tātou, ma le langona o whapea foi manatu o le atua. E ese mamau manatu o le atua, ese mamau manatu o i tātou. O le mena e tele onisi a o onga, e una ia i tangata ina ia, a o le fionga le atua. E awana na e whaitauna o oe, a ia iei sesi e whai a onga ia te oe. Ona e whaisina lo loto iei a o onga e mawhai, ona e whaawinga ina lava ia o oe na o oe. Ona e se ei lea. And that's the threat of the origin of cults. Tala inga se. E peo se tasi o mata uputa ua whaataitai. O le raf o le atua. Po o le toa sa o le atua. E ese le mawhauwhau o le atua e lona toa sa. Ese le mawhauwhau o le tangata ola e le toa sa. O le toa sa le manatu o le tangata. Ua ita le atua. O le awhasala le tangata. O le toa sa o le atua. O le disciplinary action lea le atua. E whātonu wholau ai le whainga maranga a Israel. Ai whaitau whenga inga tua, i o nā tau au ina mai ai. Le mamao le whauinga ina le tangata.
O upu I tutonu le fionga le tua. Ma winga fitala ye le tua. Ma le whawinga ina le tua. Amene. O le whatete inga lana. O le toa sai o le tua. O ni mea whaia le tua ina ia whapea o na whatonu ai. Pe discipline ai lana whanau. Ina ia tau nuu I le iunga. O le toa sai manatu o le tangata. Ua ita le tua. O le awhasiote le toa eisi awanoa o le tangata. Amen. I'm just saying that's an example. Te le o le awa onga lea. O mai la tala le tua ia isa ia whaia isa ra elu. O lato manatu, ere o manatu ia. O lato wala, ele o lato wala ia. E pei o le mawalunga o le langi ma le vā ma le laulangi. E wha penare e se senga. Amene. Wha mai la ia lea. E pei o le timu mai le langi. Ia ma le mena e tau o le snow. O le alfa SAMOA o le snow. Tato o le snow. Wha mai o mea ia i eile mafuanga. O le timu ma le snow e eile mafuanga. Ai le toi foi la. O le pau ma i le timu se longa e te alu lea. Onga na e malama lea. O le suavai le mwhento e miti ia e bevela. Ai te le ai atu o toi alu. Lunga suavai e sa. Ha? A ea. A o fe mai le tua. O le timu le pa uma I te leto ai o toi alu fa penal so vai langi. E sau mai le langi e sau mai e yelo na winga e lai ona fai le mea na. E fa su le lau ele. Ina ia fa su ina ai me to to. Ona ai le o tangata I me to to. Amene. Ma indu ai. Fa folo fa longo la tala le tua. My soul shall my word. E wha pena mala upu. O la upu. E le to e foi. O le afionga le tua. E au mai mo oe mo a. Amene. O mai. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void. But it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing which I sent it. Ese le tāua o le whai upu lea. Ka mai e pei o le timu ma le snow e whapenane a fionga le tua. There is a purpose while God spoke. Hallelujah. Lea, tātou te iro manawa. Na whaia le langi ma le lalolangi le upu le atua. God spoke, let there be light, and there was light. Whitalai le atua ia malamalama, ona iei leo le malamalama. God spoke, let there be feminine in the midst of the waters. Iei le alfa SAMOA mena, e ono tutupu la ia lea. Everything God spoke came to fruition. O mea uma na whetala iei le tua, na tutupu. Hallelujah. O le urutala o lau mata upu le aso le nei. God's word is fundamental. Manga ia si upu ngā le whao ngā so e porokiki. Fundamental. O rona winga. A tūringa ngana whaale lalo rangi nei. O le awhionga le atua. O le taiala. O le whaavae. O le o ngā tutonu ngā le mū. O le autu. Amen. O le awhionga le atua. The word of God is fundamental to life. Ta ua ia.
E aona e whaafonga me whaalongo le i tai au le nei. Ia ai le fi whaalongo fo i risi me o iai. Ona ua bevesi le lalolangi ona o upu lafo. Bevesi e kalesia o upu lafo. Bevesi a inga o upu lafo. Bevesi urungali o upu e lafo. E sao? Aia. Words is fundamental. O upu o e veo se au tū. Whamaila le fionga le atua. E pei o le timu ma le snow. O le kiona. E whapenare upu a le atua. E iei le mafua anga na amai ai. Amene. Na amai le fionga le atua. E wha tonu fora uai le soifua ma le ora o le tangata. Amene. O le whawhita uri le whawhenga i nei ma tātou le lalolangi. O lo tātou wola i pure anga wha le lalolangi. E iei a tātou fundamentals. Aia. Au kango su ele. La le winga ngai upo le whawai. What is a constitution? Constitution is a body of fundamentals, principles, or established precedents. A what? According to which a state or other organization. Kusa o whawai, o autu, wa umona whatatia, e tusa ai mane manatu o tangata poto i se mea. Hallelujah. Whawhitau li tōnu ale le whawhianga i nei ma akungu ke mukalasi. Amene. E ke kelsiango a ke ola i lalo constitution. O whawhika uli. O le constitution o fundamentals sa whawai matalanoa ina e ai. E tangata. O le upu a le tua, e pei o le timu, e le to e foi le langi, pe mai o le teimi e whetalai ai le tua, e le to e foi mai na upu o ope ngao ngao. Hallelujah. Hallelujah. O le lau a whenumi ai le lalolangi nei. Ona o le tau tua i anu ke demokarasi, i le constitution. A o whawai sa whau e tangata. E tu sa ai mo ma tangata. Mo tangata. Hallelujah. Amen. A o le upu o le atua. Na au mai le langi. E pei o le timu. Mo le tangata. Ina ia ola ai, ma savali ai, ma tonu ai, i luma o sila whangare atua. E ma whai launa e savali le constitution lalolangi, e ke pio i lalo o le upu o le atua. A ea, whawhita uli tere ana le, whawhianga i nei ma SAMOA. Le ua ui e tatou malo. E le o le sao ngi whainga paki. Ai o le sao e kusa ai ma le fionga le atua. Le mea tauna tuli loa tangata keusiano. O le matua te leo le whanoanoanga o le atua. Pe a veo tangata keusiano e ke kui paki. E ka kaunga e ku i le mea olo i aile ami o tonu a le atua. E te le tu i se mea o iei se pepelo. E te le tu i se mea o iei forforanga e le taunu. E te tu le mea olo o atangia ai
le tonu manami o tonu o le atua. Amene. Amene. O le taua lana o le fe'au lea. Ina ia tātou no fouta iai. Pa mai alana o mai le upu o le atua. Ina ia whatau nu. And everywhere God spoke, there is an accomplishment. Whetalai, iai le malamalama. Whetalai hei ao, iai ao. Whetalai e vale, le ele marisami, amene. Whetalai le atua e whai tangata, whai tangata. Whetalai le atua e sanga lua tango, e sanga lua kango, amene. Right from the beginning of time, God always speaks. Mai le amatanga, e whetalai a le atua, mena le tau e tau whainaunga Samoa o le atua whetalai. E whetalai a le atua I me uma. A whawhaingo fia le uinga o tala lea, the world, God spoke the world into existence. Hallelujah. The world is the accomplishment of God's word. O le lalorangi, o le fua lea, o le upua le tua. E le ikei a kupu la au, e le ikei kupu me uma. God spoke. Le menga le makau kia o le mana o le fionga pa ia le tua. Soi fua. O le whawhita uli lana o lewa, o whawhiangai nei ma le au kerusiano, I le lalorangi le nei, pe o tō whawhongaso, o tau talai, I le ese senga o le kalesia, ma le lalorangi. Le ese senga o le temokarasi, ma le malo le tua. O mata upu whaavae o le o onga Yesu. I o tō mua I sa ili le malo le tua. Amene. Amene. Pamai, I o tō mua I sa ili. First and foremost, priority of living is seek the kingdom rule of God. Ia mua I sa ili le malo, le pule le tua. Ia o tō. Mai ona whaopopo kuai leo o mea ngai ko ke maanga ngā oai. Right? Is that what Jesus says? Seek ye first the kingdom of God and all shall be added unto you. Hallelujah. O lesi upu e whauinga ina e tātou. O manuia. Tō tele o tangata lo lotu ma tangata kerusiano. E alanga o lo loko e fia manguia. O le sila le akua. E ke sau le loko. O ngā rau kofi le ke sau le loko. Ha? Aia le ngaka fiola. E ke lafo inga ia e manguia. Alva aia le akua pule sisiri ese. E ke lafo lo kiuki. Can you see the difference? Big difference. Le ke lafo. Ai ke makiwa. Ai sea, e se selau mauti. Langa o sirisila le tua. E le kusa malau sirisila. O manatu. E le tutusa mamanatu o le tua. E le o ngisu e ngā manguia le loko. O le loku e loa aipo aike au ngai. Amene. O le manguia. Mea nā le atua. Are you hearing me? Ese le tā ua o lo. And let me tell you why. O lau perception ma lau perspective I le laurangi le nei. E whanau mai lau fallen nature. O lau ai mea mai whangau mai le leanga o lau loko. Le saka kukalangoa I le saka luai. O le loko o kangaka o le mea piko silinga kau whase.
A o ngā le whaua lau wa ai. E ora whawheranga sa o lau wa ai. Aia. You perceive, o lau perspective lau wa ai me uma, e whangau mai le loko whainga kā, ma le loko pa'u. Amene. Ia lesi rasi ke pulau iai, le ua e whaorainga. Le ua e whaorainga. E ile aso e ke akai, e ile aso e ke akingu ai. O le aso e ke akai, ma ngai o lau wa ai. A o le aso e ke ingo ai, o ka whewhe. Aia? Whawhita uri le nā. O le atua. He perceives, and there's a perspective. E sila mai le atua, ia oe mao. Mai le mama, ma le purity, e le ai se mea e a fi ai o ia le leanga. A sila mai na le atua, ia i tātou, e sila mai le purity o ronga finga ngalo pa ia. I le pa ia o ia lava. E le e a fia i se mea leanga. Amene. Amene. Mea nana ua, o atu ia le au farisaio vai mai, Yesu, mako maua alfa finge lea, in the act. E kusa ai ma le kula fongo a Mose. Mako maua. Aia. O le kula fongo a Mose. Sa fau ele kua. Maka uria o ngu o kangaka ngei. Kangaka renga polonga i kupito. O lako mafau polonga. Amene. Inga o esela. They perceive and their perspective is from slavery. O le alama kula fongo e waku, they were holding. Lako ke makua opo ai, pei o le life and death lea o le olanga. In fact, that's why. Nga whai mai le iamos, o mea ia e whai. Kolu se laumon tupu i e tula fono. Apart from the 10 Commandments. Kula fongo me uma. Aisea. Se a mai se kau sei pai le roko ma o langa o tangata ia sa ngova polonga. Inga ia kau raka mai le finangalo le atua. Le lai waku lau frasa yo. Ave mai Yesu. O ngou lau Yesu kuskus. Mai la se o tau e le siang sala. Nga kongi le ma. First to throw. O lau perception fa fallen nature. Oka te leanga. Ke kusi lima. E ke fai kio. E ke judgmental. Amene. A le perspective a Yesu e pa ia, e mama, e le ai se leanga o iai. Every human being is a sinner. Hallelujah. Tangata uma. Le ai sesi le. Mena mai ia kongi nasa uma. O le winga lana o le upu le tua. Na au mai le ngata le au mai le fofoina o le lalolangi. Ana au mai le au profeta i le seipinga o le o foio Israeli. O ngā vare le whāse lau kausanga o le pongisa. Ai whakau nguu ia Yesu le waloanga ave ia Isaia. Amene. Waloanga na ave ia Isaia. Ina ia toi o mai le fionga le atua. Ma fio mai ma liu tangata le fionga le atua. E ala ia Yesu Keriso. Ina ia whātonu wholau ina ai. Le soi fua ma le ola o le tangata whātua tua. Are you okay? Are you okay? You don't sound okay. Hallelujah.
Wa mai salama ona se laus se fuluma le iwa. Salama o se fuluma le iwa. Arona fai upu e fitu e o le iwa. Fa mai tawita. E sa o le tulafono i ova. E whara fo isia mai aile anganga. E wha maoni polo inga i ova. E wha potoina aile ua whai ngofie. Kele leo whai ngā. Ari riu whai upu ngā wha vale vale ai ngā aile au whai ngā. O leo whai ngatā leo vaianga voi e whai manatu i lea tua. Wa popoto tele. Amene. Opinionated. Ma e tonu fe au a Iova. E whawhiawhia ai le loto. E ma māporo inga Iova e malamalama ai mata. E ma mare matau ia Iova. E tu mau e whawawau. O whamasinonga fo ia Iova. E moni ia ma tonu umalava. I'm talking about the word of God. Mai la le upo le tua e tonua o le ala o experience na ai e le fase se ai le fionga le tua. No matter what you're going through, e tonua le upo le tua. Amene. Amene. Po le ale le kwai ngā mea ngai o iai e wha maonia. Whether you are struggling to pitch, e wha maonia le fionga le tua. E wha potoina i le whai ngofie. E tonu fe aua Iova. The commandments of God are true. Peke le iwa ai ai. Pengang e masarasalo i ai. Ai sa o ama tonu polo inga Iova. Amene. Amene. Mai mana malama ai mata. E mamare matau ia Iova. Hallelujah. E se pe se makau kia o le melea. Wala mai ni tai over to ale so I'm so blessed. O ke ia pe o leo ke o pe se me e kilo mafau. Le tulanga lea. Le ese o le vaai le tangata. Ma le sila le tua. O mana le leia na I fai upu ia pe ona iai le mawalunga le ese o manatu, ese o fo i o ala. I say, we operate from our sinful nature and the sinful world. Our letua, he operates from the purity of himself. E se sa o ia mea. O filosofia le langi nei. O le pausisi ngā ke soifua will shape the way you live. O le ainga na te ola mai ai, po whea lava se o manga e ola mai ai, ngā ke whawinga lo mawhauwhau. E o fwela I a kalesia, o le kalesia ke alu I ai, e whausia inga o mangaku, e whausia inga lo mawhauwhau. Amene? Amene? Yeah. That's the practicality o leo langa le tatu te ola ai. Wherever you are, ngai ke ola ai o me masen e whai e shape I lava. Ai alu lai sesi no fuanga. Pawhita uri tele na. O le tatu te vai e nai o tatu tangata I o New Zealand. Le I o mo I New Zealand e a o oroa. Ke vai le vave o sui o leo langa. Vave o na sui leo langa. Ai sea, wale toi mana tua. Wale wangalo I se o manga na olai. A leo alaku ge uwa ai e ese lela awa makanga shape le environment o ngā mangaku. Ranga ba ai. Le mena e wha malo si ai. Le afionga le tua I fina ngalo le autoritonu mo le au whatua tua. Amene. Awa po le ale si o manga. O le afionga le tua. Fa mai ele foi fua mai lana upu.
It doesn't matter pe ke aru Amerika, pe ke aru New Zealand, pe ke ngofo i Samoa, pe ke aru Savoy, pe ke ngofo i Ale Paka, pe masenga sau ia pia pele ai, pe eiso ka vale pele ai, ai a whapeonga e whamaongi ma e savali e kusa ma le fionga le akua. Amene. E ke la ngonga alisi ufufonga. E ke va ai foi. I le whamaongi o le fionga le atua i lo soifua. Hallelujah. The word of God is fundamental. O le whawai. O le whawai. Mea nei constitution a lotu. Mo constitution whawai. Ai leo te kuspa ia. O le mea langa ai constitution a lotu. E tuulo I lalo le statement of faith. E le mawhai koe suia. A keu ia whaavai o e kalesia. Keu ngā pairoas ma kulafongo. Aisea, inga ia fit leo langa o kangaka. I lea vai kau ma lea vai kau. Pa ni temi umuan o whaiwhi au sau ai constitution. A pe ia mai le musu hale nganga o lea kua, e leo kusipa ia. Constitution nga mea vele skala ai nga reka ku ke ola I lalo o le malo fa ke mo kalasi. E ka kaua people for the people by the people. Amene. E ka unga le skala inga so se pisingisi so se organization e le skala I ka kongo langa lea you are living with people under society o lewa le skala inga o le kungu. Amene. Al kuspa ia. O le fionga le atua. Wa mwhailanga whapea. O le constitution a le malo le atua. Because it talks about the fundamentals of the kingdom of God. Hallelujah. O whawai. O autu. O mea taua. O ngā tonu ngale mūre o le whingalo le atua. Lona whingalo pa ia. Mai leo le ta ua I ole se whaisinga sa vili mea le I. Mai a whetalai le tua e le koe fo I mai. But it shall accomplish what I please. Powerful. Whatau nuu wale whetalai ngā le tua e le mwhain koe fo I mai. Ai mo wale I sei e whāsuru maririma. Mangia ngai whai upu ngā ke raku e whai kau ai. Ma e mawhau akiri ai. Whāsuru maririma. Alonga whai upu e rufuru lua e o rufuru maritoru. Hallelujah. Riliu maia I a te au. Tau te orai. O tautulu I ngā o le larolangi a wāo o le atua. Ai lea I lava se tasi. Wa o tautō I ate au lava. Wa mawai atu le upu I lo ngutu e whamaoni. E le to e foi mai lava. La le upu. E to aturi mai ate au o turi vai umalava. E tautō mai lau whaiva umalava. Hallelujah. Upuna le tua. Te whai ai a Isaia, whai a Israelu. Le leko e repeat mai e Paulo I kusa Filipi. Hallelujah. Ka mai o mai a tau. O lato umai o mai a tau. Mai a, e ko o kuli vai, kau confess, their tongues confess. E le ai sesi tua ua nao Jehova lava o au. Hallelujah. Waka ngu le upu, I waka ngu. E ui e le kuri uma, e ui e le confess uma, ai waka ngu. The word of God is accomplished. Hallelujah. Oh, le la uma. Mangal kimu. Madal me mulmuls.
Ora, maha ia ia. E le ngata e tau nu. Ale upu le fia ke le ia au ke siango. Prosper. Prosperity. Prosperity. Unoi. Wa faa o ina oi. Wa tere au mea. Wa fua tere mai me uma. Amene. Pa mai na ne ngata e le toi foi mai le upo le atua. Ai o le mea la vai alu e upo le atua. E manguia. Prosper. And it shall prosper in the thing I sent it. E whātere ina e manuia. O le mea o te whetalai ai alu e upu pa mai e manuia. Amene. Amene. Luka non tau po 5. Mai wa umana na la unga ona whetalai atu le o ia Simona. Ina tu atu ia le loloto ma tu i foaio o tau penga. E mau aine ia. Wa tali mai Simona wa whapea mai a te ia le li ie. Wa ko le po wa ki ngā inga i ma kou. E le eingi mea ngā maua. A ona o lau whetalainga. This is a lovely scripture. But as pa mai ai ona o lau whetalainga o te tui fo ai le upenga. At your word. Hallelujah. Hallelujah. Ka fefe pe anga kako usi ka ia le whekalainga a Yesu ia so uma. Ka fefe pe anga kako ngā wai i le fionga le atua ia so uma. Mai pe ke ruora, so waru le po a ko mako whango oka e se mea. Ke le mea le vai ko e ngau kua ngai wa ango ale mea. But at your word, ona lau whetalainga le la kuelo penga. What happened? Hallelujah. Wa umona na to whaia o le mea. Ona na to se o mia leo a hui a tere lava. Wa maasae aira la to upenga. Wa la to ngeno atu i o la to oi de tasiwaa. E o mai e whasosoani a te i la to. Ona la to o mai e lea. Wa whaatumu i la to waa uma e lua. Wa taringo ngoto ai. Wow. Wow. Talking about prosperity. Wa maua, wa tele, wa tauma sua, wa kafe ilalo. Amene. Hallelujah. Aisea, whaalongo le upu, whai loa. Ustai le upu le atua. Most of our problems, kako popoko ke, o kako masangi le life, we become hard. We are no longer simple. Hallelujah. Amen. Peo o Simonga. Wangalo ya kako. E ngalo foi ia Simonga, kau ngalo ia Simonga. O Yesu, o ia na whaia le rangi ma le lalurangi. Amene. Pa mai le mo le mawa ione o le upo le liu tino, o le liu tino le upo le tua le na whau wai mea uma le lalurangi le. Amen. Imagine if all of us
kako uma, o kako ngā wai, le fundamental, le whawai lea. What is he saying? O lea le whitarenga le tua. O lea tatou tari atu. Amene. Amene. Ia mena tupu. Not only the mai wa kumu ko le whainga koso le upenga kumu wa msau malisi wa kumu. Prosperity has been seen. Wa iloa le oa mare. Tamau a inga. La fionga na le tua. La fionga na le tua le uma mai ma vai le langi ma le larolangi a fionga le tua tu mauea fa vau. Mangui ai vai kau ngā wha ton whola wai sa waringa Israelu e ui ngā whainga kā ai ngā wha kong whola wai ngā I uanga o I kanana. A whio mai Jesu Keriso whea ngai ma le larolangi anga sala ma liu resa kako wha mangaku inga ngei. Amene. Ora ngā whionga fo. Whaile name. Amene. Kako ufa manutunga ia kato manutua Yesu uma. O le maliu o Yesu Keriso, o le whaavaena, o le olatanga, whaale tua. Amene. Le lau kako soifua mora, le la fionga le tua. Let me read to you Psalms. 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝. Hallelujah. Whao maire ngā ngi kako launga. 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝. Yo vai, ua mausalila ua fionga I le langi e whaavavau. Whaavavau lava. E au tupula ngalo whamaoni. Na e whatu mawina le lalolangi o na tu maurea. O lau pure o ro'o tu mawai ia mea I le aso nei. Au na ia mea umalava. Ana le avea lau tu la fono ma ufia. Po ua au whano lo puapuanga. Hallelujah. The word of God is settled in heaven. E le ko Yesu se suia wa ku mau. Pa mai e pei o le kimu mai le langi le lau ele. I ngā vai kaumu ni keimine ngei o le whaamaungianga mai o le mea e o I eile fionga le kua e le koe fōi mai e le songa fua. E fua mai. Whaitau e sārona ngei. Ka mai Jesu Keriso au o le vine a o tō tu mau ia te au. Ea. Ma tu mau ia te oe. E fua te le mai. Hallelujah. The word of God is fundamental. O le whapai lea. I lunga aku o whapai o aku nguu. Lunga aku o onga kako wharongorongo I ai. O le afionga le tua. O le whapai mausali lea. E ola I le tangata. Not only he spoke the world into existence, but his word continues to sustain all things until the end. E whaawau o mai e. A ao le tua le larolangi I mea uma. Amene. Whamanuia mai le tua. E le nei tai ao. Gato tulai. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online?
Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558-2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.